بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dengan arah likud, muka-muka terbalik likud, cok surat menulia, wayaslah sa'ira. Ya, pasti damam neraka. Lihatnya, dia jabahlam ni Allah, neraka. Watai keluar pintu neraka. Dia tanya ni Allah bak malaikat, alam ya'tikum nazir. Watai dunia, nakum nazir bakah. Nazir pertama kali drone Rasulullah yang sudah kabar gembira bila katakan, kabar duka bila kenyohan katim puwut dengan aku ya Allah. Natuk berita bakah. Hanali drone Rasulullah, nawaris ni Rasulullah. Ditanya, dah ulama 15 buah abad kah na Rasulullah. Natacio agama Pak Rasulullah, bandu-bandu melalui waris Rasulullah. Tapi dengan tacoknya, ditanya di dunia menjadi ulun terhormat, akhirat kamu tamang surga. Natuh nazir, qalu bala natuh bal kadzabna, tapi kamu dustakan. Ulama yang duduk kaca ni mentang pegah bah semayang, mentang pegah bah agama. Bal kadzab qalu law na'qilu aw nasma'u ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya luntim dengan nasihat dalam dunia, luntim buat sembahyang, luntim puasa Ramadan, luntim tunaikan haji bila niat, padahal ulun kaya, haji orang yang berpuasa neraka, penyesalan. Hanali manusia, karena so yang ikbar tugas manusia dijadikan katanya lem ke manusia. Bila orang ikbar tugas manusia, berarti gaglak ke manusia, hali keperat ke manusia, keperat atau rupa yang hina. Dan hana kasih sayang bak malaikat yang utama penyesalan tetap dengan getik gelamu putuna neraka. Watai kenan dikirimlah malaikat ya Allah. Dia tanya ya Allah bak malaikat, ma salakakum fi saqar, hai saubakah kena dalam neraka? Jawab katanya, qalu lam naku minal musallin. Kamu akan urintim sembahyang, akan urintim zakat, akan urintim puasa Ramadan, hanatim haji hatali hanajah. Ya, han mempatih nauro kiamah dongeng. Uronyo nengnya, uronyo tapiki, kena tinggal tapiki. Ya, yang tajawab aba atra yang ka pertanyaan ditanya oleh malaikat. Malaikat hatanya neminah malaikat ka selesai. Jimusul aku lung kelung amalka. Wa kasih-kasih Allah diwatanihu kata dua. Ingat nikmat Allah yang terubah mata, duna yun na mata, duna yun jaro dun laki disebut satu persepti. Tapi kasih-kasih Allah jubi akal kekah, kakuasai dunia segala-gala.
tapi perintah Allah sia-siakan. Dia belum amalkan. Karena Allah Ta'ala nusifat ilmu itu kuat. Kemudian amal kitanya untuk berbentuk. Gak tas semayang. Ya katanya dia pegat ke syurga. Handa tas semayang. Ya katanya dia kapui. Ya. Rupanya dalam tiap-tiap detik. Uang kitanya kata semayang semua. Ya katanya. Habis watialuhu. Jika lihat pun asar. Menanlam. Habis asar. Jika lihat pun mukrid. Habis mukrid. Jika lihat pun isya. Habis isya. Jika lihat pun subuh. 2 trip. Jepik sidang. Sirah semalam. Hana atas semayang. Sirah semalam dalam dunia. 20. Dia. Sirah semalam dalam syurga. 1000. Sirah semalam dalam neraka. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Sirah semalam dalam neraka. Miqdaruhu kadarnya 50 alfa sanah. Sirah semalam 50,000 tahun. Sebab kalau perak. Tanya kalau perak datang takkan yang kau perak kedua ke Allah Taala. Sirah semalam dalam neraka ini 50,000 tahun. Sabah semayang hana atas semayang akan itu 10,000 tahun. 50 semayang 50,000 tahun. Ya, banyak kafir hana terbili barang kajian masa. Ya, baru penyesalan dah melun sembahyang. Kan hana nasib lun mono. Ya, nasib lun jid ke manusia senang dan sebagainya. Menyenang yo ke faedah pengajian tiap-tiap sesuatu na jalan jauh syurga dengan ilmu ya Allah. Ya, yang ditubah li Allah mulai Rasul tu. Kemudian yang hanang pun mana yang geneputang di Rasul bikin hadis. Dia yang sehingga ansur beransur terus harapan katanya. InsyaAllah dengan ta'atnya jihban bahagia katanya di dunia. Jid turun terhormat akhirat jubi syurga. Tapi bila hana tak kerjanya nyan kemenang sirah semalam ahad semayang nonton nyan. Tapi bila hana dosa yang lain umpamanya zina yang kagitam bergaul nyan diperaya kemaluan nyan ke Nainhoi Medan diperaya oleh Allah jimekap binatang segala binatangnya dari apoi singa ke asea ke nyan meribajih di pajuh jikap ya menyemnan kitanya gato manusia buta cok hak manusia ya buh kitanya hati nama dia puhana maju. Ya, hana maju aja. Ya, cakalan negara-negara maju atau daerah-daerah maju. Tajak Ubali, daerah maju. Yan, urang ke mana di laut. Hana tu pakai baju. Iban awak dunia maju menyojih deh bui di mana agam inong lawak-lawak nak pakai pasahan nak pakai undang-undang ana nian awak dunia maju nian nanti mana agam inong di sini hana pakai baju nyotap apa bui ngau yang hana tu lagi kajian ke maju nanti mu pandai maju tu hotel semayang berkahwin payah pakai nikah. Dunia maju. Contoh kalau mbak mano, diturun di mana kita pelara
di mana agam 5 minit sabuh darah baru. Tu siro lihat lupuh darah baru di di mana. Dia di mana ini si karena sabuh lintu. Siro tu 20 buah lintu. Yang pan dunia maju dapat belakang ngaureun ada cocok lain yang maju. Cuma yang kita tanya orang beragama lagi di Aceh kita tanya mau kahwin payah pakai nikah tahu malai yang anak dikira tu yang hadir yang hak manusia cuma punya awak dunia maju biasa aja mukazim kahwin nak payah menikah nak malai aja dikira kau nak malai aja kahwin dikira kau Hana, yang hak awak dunia maju. Wah, Aceh upaya maju dia. Haji kita tengok. Kagak tu oleh Allah undang-undang. Haji. Jadi balas taat terdino jihban. Udip yang bibit udip akhirah. Udip kekal abadan abadi hana mati. Nyulat qad aflahal mu'minun. Sungguh kemenanganlah orang-orang beriman, orang yang taat terjina. Orang beriman tiba orang beriman. Langkawan kita tanya, nan kalam syurga kah? Nah, nan kalam neraka kah? Nah, nupatih yang kagak perah li Allah nan neraka lah yang tinggal neraka nan syurga patih. Oh, yang kita tanya orang beriman. Dapatih dalam takalan lagi kepada kedua kepada Allah yang ditanya urir beriman. Ya, timbang belum beriman. Kepercayaan Allah nanti takalan, hana dapatih na dengan gebi akal, gebi dalil, gebi ayat, gebi hadis, gebi diploma segala-gala keagungan Allah. Menyemnan hana goyang baca punya Allah Taala. Menanti aturan perahli Rasul, menanti kalam Allah, kagiyot semayang, kagiyot puasa, dapatih segala peraturannya yang ditanya urir beriman, urir taat kepada perintah politik yang ditanya urir beriman. Cuma menyerta batih kena nanakan tekan cocok dilakui nak beriman. Anda le dungki dapat dia tapi hanya ketuang di. Jadi menyebutkan dengan terhadap dalam dunianya nyo tu tak percaya penuh lagi yang ka nukdah kedornya Allah Taala lang kitab don. Ya, tak tinggalkan ku yang kaglarang kedro ga Allah Taala. Yang kaglarang katanya li Rasul. Rasulullah. Ya, jadi mudah-mudahan batil lentuan merasa kajulah kadang-kadang kita nyona tugas yang lain dapat dari itu insyaallah tamu abacu A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وربنا ربيانا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقراباتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abu yang telah sama-sama memberikan nasihat kepada kita semua. Dan jangan lupa besok insyaallah Arafah di Masjid Makam Pahlawan, mari kita hadir rame-rame. Dan insyaallah S3 ke-18 di Masjid Baitul Qira. Mari sama-sama kita bersama tertib seperti biasa, berputar kita. Ya, kami dari S3 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana putar seperti biasa. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ini kita untuk bersama dengan Abu dan juga kita doakan, minta doa dengan Abu semoga Safari Subuh Sabtu S3 terus maju berkembang dan juga Masjid Al-Faizin supaya lebih maju, lebih sejahtera lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Satu baris Pak, satu baris. Terima kasih.